Ей 22. Она красивая, стройная леди, всегда была лучшей подругой. Pastaraisiais mėnesiais Ukrainoje vyksta žmonių kova už laisvę. Šioje kovoje dalyvauja ir mūsų broliai Kijevo Dinamo Uzmas. Visi žinome, kad yra aukų. Tokiu atveju Pietų ketvirta negali likti abejinga savo brolių kovai ir rengia įvairias palaikymo akcijas. Kviečiame visus prisidėti. Nesvarbu, ar jūs esate ultra, ar jūs esate paprastas pilietis. Mums reikalingas kiekvienas. Prisidėkite finansiškai, įsigykite palaikymo marškinėlius, dalyvaukite kitose akcijose. Mums reikia kiekvieno. Nebūkime abejingi ukrainiečių agonijai. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Свою страну мотаю марлей белой. Вокруг собрались течи души, еще не пусты. Тот, кто за правду готов тело отдать под кресты. Она лежала вся разбита, будто руина. Люди вокруг шептали имя ее: Украина.